Sasisira pinasubahay sa baros ng video dan video masih ke video banggal like kerteng ke weekend vlog come back and sedang nonton ng video so like share and subscribe and share bang sedang ru kaway kabang sedang nang report sa kamapun follow yang Facebook ke link dan description hang tu kita kijing roh na kita ki videos ki baling kot ki reels and kum ki kinja TikTok ki ba menshwa ni tip Desa follow and ke link dan description fancy kum klik sa video tingin bunya tan ang start up tay video kami sini dah yang poitiar tan ini poitiarnya apa sih tiar swa sebelum vlog dan gue I'm just ngam vlog dia so big le finally got it kan udah unboxing nomor boleh never yo let's go. A few moments later. The next day. Kasayas ni ang liyaw. Last night you were in my room. Without this long camera nga. Ting bet mat khen dia okay. Si okay ala. Mulai ek mamanen. Nanti kilong kung doon namang lacay ko po. Kaya deh. Kami mat kada habling baik. Kasi balik. Please. Let's go. Hila po yung to. Hila po yung. A few moments later. Dia na berbang kayo kan ni comment. Oh, I mean nak kan ni. Dia juga fun tip kuna tentang YouTube channel. Sa comment and kasi na video lang kataru. Kut kedo, mungkin dah kam bang ada benda. Oi. Diktat kanam. Gini jimbang hanapan bam. Tang matek po sa. Lam chips. Mango chips. Bingo. Dia nomor buni lalut ngam tani isu benitu ngam isu kerana masih isu ang ini nomor kata wait a minute I'm back ngam tani isu benitu ngam tani isu beni nomor kata takkan ni modal sengeru and yeah ngisi siya mau video close boleh baru pelapih hadap kod and ngisi siya mau video okay bye.